Manang Biyanan. Di surat ngayon tayo drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sa napudpud no anagan. Dear Manang Biyanan, ada ka kay suna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkelmet ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami ngaykan iti kwarta may iti amana. Ngam idi nakiasawan, manmano namang tad iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Ne, da kayo magayam nanang, sumrag kayo Nagyaman na. Adda napatag adda magag, iso nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu aya, jay kalding yaw. Ni, apay aya, ada mo yung gumatang? Wala, tajay mo't kano asawa mo, timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkunta ka, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag, no amom nga ilaklako na jay kalding yaw. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy iti taraknan may. Nay, kita alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa, tagasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Sa mga numapan na lakit isugal, wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon latayan na. Agin sisingpit laday jay, takakaskasaryo laang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. No apay nga may asaan profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Kan aminin apaggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakil ti sweldo mi di opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idikan ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga roday ayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kuana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat yung ginatang ko ta napuskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan di chinelas mo. Nya ko mangay. Ay na, ang mumat sa anak na arte bakit? Awang problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kolornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing kan kakalkalyaw. Ay kagagangay na, nanang. Taman nalon ka nga ron ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigos ama, nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak ko, manmanaw nga igatangan nak iti kagawa. Apay, awan chinilas yo, ayan nanang. Awan nga raw,
Tadinak mo't maigatangan nun jay anak ko, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis suutam di tatina. Asinaw ti kaapam. Ha, awan, masurunak laeng. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga ha? Manipod na kiasawa ni Cindy Conquada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, amo mga da paggasgastusan da ita. Ha? Teko namkit day. Day jay nga alveng ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamay, kagtaltalon mo nyalbain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Ha? Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day ataaw. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvine, napay ang nakasukat ka. Agpailya man nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvine. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya, sagmamano ka no dayta. Diyan mo nanang. Nan, apirasak man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na? Nakaturpos nga raw. At nangarod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Tikat tawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayat ikasta klas iti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvine. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo nanang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawa. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ko iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga, tata. Kaya na. No pag-aayat na ti mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawa na. Awan problema, Eva. Pati dananang kantatang nyo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na, tagkukuyog kami ton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman manang Cindy. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya?
Ay na, gimatang ka pailan. Kaya damat dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputin dagi jay kan katalimok magkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawatan. Pasablugan na pailang, may. Ay kapod no, matibagbagak. Talaga manataer ka lakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar bakay. Apay, di pa'y lamang rog iti kasaraya. Awampay dagitay duwa nga sponsor or orayen da. Ay, nagpudutan. Naglataw mo't akasar tayo ito yun. Ay, agaanos ka ah. Apay aya kasta ka. Ay, kaslama di man ang timod mo. Ha? Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagitiin suot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagitoy bato ta. Kasla ka barbaro pay laeng ta na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat datang iti bado na. Bayag tala ka man. Saan ati lasip-siputa am. Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Nagawid aksan. May samot day tiyang anak mo. May gatangan na di manugang tay tibato na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Eh, gatangan na tamay. Wala, ngam sagpaminsan laeng. Ha? Awanin! Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Isun ti ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Huston. Di kan sumanao. Aging gaditoy. Itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laing, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan, ti asawak, tadari-ri naun na. Ay, kati pakita yung iti doktor. Tapno masigod no, nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, aling ko. Siyak ti makamoy ti gastusan nga abroad. Dati ti sweldo iti pagtrabahuan dito. Sige, manaw, pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda ka nomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakagagas ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no pay lakay. No saan ka no maalay iti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsaka trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak na bakay. Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Tadamutan ija abroad ni Alvin na manugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalalaan na mo't nga ta, itikas jay asakit na. Ay, huwag nga raod. Hanggang mala sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, nanang. Kumusta? Ngay ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang arda nang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pa uik ko Wan baraw. Damay na yung kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay kat. Agyaman na Alvin. Nawanan yaman na nanang. Basta anusan nyo ko mga asikasun ti asawa. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kini tatangyaw. Anay
Ay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga tangay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga, Rod. Kuyugan man, tayo tagpa-check up, nanang. Sige, Wayne, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ang ti anak ta, bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mo't laka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alben nga raramatan tayaw. Para, iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isaw, tanda kwarta na. Pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay. Kanya ngay, di lamutam itan, nagiti sinasaom, iti kalabays. Ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay, bakay? Kastoy, naimbaga kon. Agtrabaho akmanan lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta, napintas mo ti trabaho kay Jabrod. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw, no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin. Basta ti kayak ka, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iji abroad, nanang, tatang. Kay sakbay nagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano inikan na kami, hindi ka sangsang pumaw. Sa bali na ito niya, Nanay, sagli 5,000 kayaw, nanang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag na ito agundaway nga agsuri kan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatagkan iti anak may, ngam na kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanin na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan da jayay. Uway, nadlaw ko da kita adjaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang. Inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagiti pakpakita kiti kalabas. Kat ditaan na amiris ko narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takas tati na pasamak iti manugang ko. Linalais ko ide. Ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal, wano leksyon, tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launay dya kunam. An narigat timang lala ay suwan no mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet ngaminan niya, kadwan kadatayaw, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayaw, tawan ka nga rod timako kwarta na. Ngamlaglagi pan tayo kuma, asan la kwarta timakaita di titulong kadatayaw, kantay kanayo namang ngagantayaw, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba. Kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tina. Dito'y darama tayo. Manang
Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Surat ni Pagayam tayo Rose, tintay basa ka ni drama itang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Rose. Dear manang biyanan, aday din nagbalin a nobyok, adayo ang natataangan ngam siyak. Tanasurok ka 60 titawan na, idin to ta siya kat nasurok la 20 titawan ko. Jak kumaklunan ngam napilitanak, gapo iti panang durdurog ti inak kanyak. Kan gaputan na singpet, kan nagagat amang sarsarungkar kanyak iti balay may, napilitan na ka ng aklon, tama siya nakmet kan kuwana. Katapno na lawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak na itakin kuwana. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami matan iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Takas lagasawa kayon iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nangagbalin na manugang, nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na nanang. Kaya't kumatan ti maadan iti anak. Di pa'y matkayat ni Rose nga kasar kami. Alabay ang takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang nga itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Kat di tanto matlat turong yaw. Jak nga rot kayat. Jak pa'y nakasaga na. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kasta pa'y lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na kat jak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adda pa'y mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller. 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yu ti matungtong pal. Pang-asi yun, nanang. Payaya apilitem no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na, sayang maitlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasa ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yan. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon kin ni Miller. Wen, aklonat dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. Adto ti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jaya. Sa bali mo day to'y. Awatan mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, Diyak ngamin mapaglibakan tirek na. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok amayat na tulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to ititid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atan.
Hay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kas jay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan? Inaklon na kan saan? Ay, wala. Natamnay mat nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Ah, Milon, siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Why? Ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Nay, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss your friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang tala nga nakalagip ka, Walang taawisin ka. Agkasara kon sika. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbagaman? Saan ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar ni Juan. Nag-adayo mat dita. Di uray man. Tapno makapasyar ka dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto ngam jak may pasigurado. Mapantaahani. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Sigurado ka? Kabailan tagmaneho iti kasya ka adayo, Miller. Wala. Nairuamak nagbibiyahe. Uray ka sa note kinadayo na. Sige nga ron Jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko dahi jay iti siguro nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho iti lugar da. Iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller. Ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kumusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wan. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kin ni Rose, tata. Nakapasyar kayo dito'y lugar me. Uwan, tadyak ngamin kayat ngagmay-may sa ngagbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kin ni mother ko. Tapno saan kayo maboring. Ta ipapas mi man tiagin niliw dito'y gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka maboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imat gayam ti ina ti gayam ni Rose. Saan mo? Bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imat gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyam anak. Ay, oras si kapit kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan. Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend. Kita the mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sa bagay, single ma'am ti ina.
Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Ay, kwa. Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya? Pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan ako, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga dya kayat? Ay, nagmayaten ngay no ginustuda. Kat idawat ka, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umaya kita di Tabalayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilik nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di kag nasayat. No umayak ta mamamukida. Ay, saan? Ah. Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Jakayat nga kancawan da. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak di Tabalayo, Rose? Kwa? Amangan nga min mabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ang aging nga hang ko nga ibagan niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta iti ruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan, ha? Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidip nan. Kaya't kon nga liklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano daramidap. Talagahang ko nga masurusuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pa ila dito'y restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, oray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kamsat. Ay nahain ko yung nakti anak ko nagpasyar ditaw. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ka. Agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan ti mangan. Agsasangot tayo. Hello, friend. Oy, friend! Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumatin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents na. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataurmat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tatakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko niti gayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Ha? Imbagam nga agayan ayata? Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok dahi ta kadakwada. Apay nga imbagam? Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dahi ta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka di na tumasurusuro nga ayatan. Marikrik na. Awan pa nagayat mo kanyak. Iso nga ited kunti wayawayan.
Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di kapilitin nga agayat kanya. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa balingay ayatam, Miller? Adan, kahit sana peke nga ayat, imarikrik na para kanya. No di kahit pudpud no nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni Ining, ti inatigayem mo, kahit umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang. Jak mabisay. Ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na ka ni Miller, anak ko. Ulbud mo gayam na jay alakay. Anya sangitan nyo nga'y? Irik-irik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idin, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-irik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa balin, Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpot kung saan ana imot. Kastati ko na yung ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagang magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kastati ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalawlawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapay akaslan na sakitan iti husto, idinadamag na ang mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Ta Jack mat maliklikan ti agatap, gapoy ti nakita ka jar ti inak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti ina ti gayem ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idi nagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When mayata nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mo mat nga ayayatan. Narikati kasta, ti makidan na iti saan mo mat nga ayayatan. Tas sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton timangtad iti kwarta ken kuana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Urat ni pagayam tayo a Benedicto, san napudpudno anagan, tintay basa ka ni drama ita. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manan. Iso kanayon ti panagaram ko, ngam, kanayon mat ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mat ti panang paay da kanyak. Kat numapaayak, aglaladutakon, kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, mangan tayon. Sige. Mangan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot nyo. Ibagayo no anya day ta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan nating Smith ko ha. Imbreak na hindi nakita kami ti personal. Ha? Talaga ka di ngawanan ti karbang nga gayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan magayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate nyo? Itala nakita na kayo? Why? Sa anak kami na naka-video call kan kuana. Kaya na, muladawan ko iti profile ko. Ha?
Manutawon na ayan. 20 taw. Ah? Ang sa bagay, kamalik makiday. Ngamin, imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam, Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawon nyo, Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti ar-arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin at arman nyo. Tapno sigurado akayatin na kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa mo't dagita. Ay would na pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupak. Anya? Ay, kanayo na ngamin na mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone niyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Ay, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter, Ay, nagtar. Ken ubing ti rupak ama filter. Ay, mabinsampay man, Ay natatang, unay daytan na kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-chance ko ano malubat. Kakaisuna nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo matitan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kay laag tawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo tiyag balin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmaya. Ay, namati mo tilo ka bakbakitan. Tiyan muna, kaubingak pa'y. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Ay, di nalaam mo nga abot. Ken kasla kordoroy to'y rupak. Nagtsak man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na iti abakait. Ay, balo abakait. Hanggang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sayat nga i-forward. Ay, sos! Nai-forward ko mo tayo itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. I-unsin ka. Ay, tay na. Ay. Naimpaglangan. Ta saan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apaw. Duaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo ginubiyang ijabroad. Itad na kano kada kayo. Imbaga nga may nanda kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige nga, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlaka anak ti kasaritam. Ta agsi arakbiet. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, Uwan. Imbagak akaanakan ka. Kan
Kanimbaga akabsat ko ni Nanang Mao. Ay, sige, kasarin tamaw. Iun mon TV dyan na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, Iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Wan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mo. Ha? Agawid akon iti mabiit, ta umayak makiasawa kini Uncle Mo, Iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mo, Iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini Uncle Mo, Iha. Pugi ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abalo ak. Kat uray bakita kaon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige, Iha. Bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni Uncle Mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Saan ko alam day jay? Bakit anayin? Anya, sayo inaram. Saan ko ngay naram? Iso tinangaram kanya. Sinisirap nak itidolyar na. Iso naban ni itanak. Anya? Ay no, nainlablao na kanya. Tiyan mo na gamin. Ket ubeng ken guwapo ak. Di nala mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. Kat kasano day tangay. Kasano no agkita kay ito iti personal. Dak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? Namasapulan nak Ilambangak day jay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang nakanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yun ti kastangar aramidan yun. Delikado day ta. Kukwartaan yun day di abakit. Kanlukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramidan yun. Ay na, di ka madanagan anak ka. Taintun danda ni agawid day di abakit. I-break kong taon. Anya? Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Agkasartan. Ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti magastos. Ha? Ay, saan? Kababain? Awan ti rumbang apagbain na, my loves. Isikirito ta Asyak ti aggastos para iti kalaysa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawid ak. Ta umayak at pakasarking ka. Period. Anya? Ni, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa ilang anak ka. No, da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo ang asawa akong iti sa balay. Ha? Asino? Ay, agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Diyan makayata. Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung arod. Manjak! Jak pagan ano day jay. Mga asawa, bakit pa'y? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inaram yun, no saan nyo akayat? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Di mat ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no ang mga yat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglakla kay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, ay paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw, inuman mo itirabay.
Anya, no kaya mau? Nag-apply kan di tayo bagat ka ni Baus. Iso na lang ata para inaw ti sapsapulan da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. Ay, sige. Kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang iti pag naadak ita. Ta aday lemlembagak. Ha? Apay ada utang mau? Ay, kwawan. Nga banda bakit ngay lemlembagak? Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Aya! Mala, barag makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris di daw? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig nak. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumrag kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa? Carla, Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kundi ti balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan di ti balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay magngaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga tanga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka. Inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Ariglan daw. Ay talaga ayam. Awan problema iti dayta. Ay, hagyaman nak tayo nayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agikata kun dito'y kas waitress. Ay, agikatak matan kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatak kon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Sino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysa. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaak. Mabaid mo't siguro dayjay, no makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare, taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kindan mo ay, ha? Itaray na ko ni Diyo ospital. Ay, Darasal. ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. Lay pagharap. Masikog ka magayang mo yung sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan nak, no nagilimodagkan ka, Benedicto. Na, kung naklarulok magmuday jay, masikog ka magayam. Sorry, sana bale. Tauri adan anak ko. Ay ayatan ka latta. Makikasarak latakan ka. Ay, saanan! Agpaimpagkan tagawid kayo ni anak mo. Ha? Ay na, kung naklano agragsaka kon, hanggang naluhuak manain. Ay, una yan, tikas to agasgas at kao.
Una yan. Oh, anyangay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alok magna dayjay, ngem si kugmet gayam nga agpaiso. Ay, nga roda. Madangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, kay mawag itay. Agturong ka nun ditoy. Ay, sige, uraya. Ay, naisuman lang ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukon dayjay, tabakitaan. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Sika ka diti ama ni Benedicto. Ay, si Kamet. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akadjat-jat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adinak patsen. Ay. Nana Marina, pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 latawan na. Ay, sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter dayjay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsa akpay. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang iti abroad. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni Den Jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan, tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tagdadag iti apukok amang liwliwa kanya. Alakastan, ti pagayam mo, Benedicto. Ngala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga men ti mangluklukaw, iti pada atao. Ta si kanto metlaeng ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyamanak ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino sa napudpudno anagan. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti naimon nga asawa. Awan chicks kwa pagimunan ti asawak. Ngam pagimunan na amin na babalasang iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas a babae. Iparit na ako mita kiti sabali a babae, iso ano kasjay nga agkukuyog kami, wano agkuykuyog kami, kat ada masabat mi ang napintas a babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawa. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di magasak nga rod ijay istar tabi nangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay ijay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ni nana pileng taday ijay istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita ijay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Saan na pudno day tabakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan, di tirabaho ti dagak. Lab ka lata bakay. Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagi tay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto, kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Abay, agsubli pa ilajay ka nakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito istor, Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di palda na.
Istor to ayan na, sa na beer house. Ha? Kansa na syudad ditoy. Iso asana kung dibado iti kasjay. Sana bali. At ang pagbagay na mo, balasang ka. Bagbagay na, ngam pagpantasyaan ang dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan da tilupo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay ay amasikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti dasawa na ka, kursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Hinakagtrabaho bakit? Barang malpas mi details, di balay ni nanay mang ita. Isa ron umin tumanan nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangaro dan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro tak di pagtrab-trabahwal. Iyak! Anya ko mo ijay! Kebantayan ka. Ay, Adda ka no ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong, pagi mo na. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko na jay, sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na? Di mo pagi muna. Ay na, sikalati ayan ti atensyon ko may. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limad nga ramid da. Ay ka iduman nakadakwada. Ta sa balya mo, bakit? Ay basta bantayan ka. Wala, mabantan. Tapno saan ka mala daw iti trabaho. Iti anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Agawi kami na. Saan ka nailak am iti pangal daw ditaw? Kababay na makipang pangangkakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Ag sidaklatan na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidam dito ay. Ure ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman nakiti sidaak. Di kan sumanaw dita. Saan anasaya ater aramidaw, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kaste makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing tupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sano ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalak mo iti asawam iti kastang aramidam. Nariga ti bastag talaklatan nanang. Addan to pa amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang madayo labas di babae. Nasulisogan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila. Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. Ay na, talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta amom nga ilukar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achit boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya ati kasta? Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidan. Takas to iti wagas ko. Tap nagtalinaad ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo, man. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, niya. Nalipata mga bagagang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamat. Urayan nak nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Aldawain. Di ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Aldawain. Maladawak to na urayan ka. Nagbati kan. Intong bigat asumurok kan. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kewin ata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ron, tata. Nagawawid ka pa ilang ar-ar.
Ang ikaw? Hindi ba kayo Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay ka, so nag-siyak kami basit, ha? Kahit, ada babae, Ijay. Ay, agatap ka, manay. Ada babae, Ijay ko na! Gada! Nagitiya po ko ni tatay ka, babalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Maturakidi. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kayong bigat. May samot na yung kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na dyan. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga kitaan yung matbase. Ta iwasan nila kay ko ti Ara. Di yung kumapagin inuman iti Ara. Bawal kan kuha na day ta. Ha? Kano kas jay amalpas na ngagtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sanda nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba po ka? Iso nga, baga kasan pa lang nga gawe, dala kay mo, tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay, sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tajak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Ang galis ko. Ang daawag yung iti cellphone nyo. Sigay, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Isuti para lutaw. Iti ka na dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata isko dino. Ni, hapi ngay ka kontrata mi day, jay. Kontrata man kan sa anawan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay, ha? Anyaman ti parikutay. Isumot la kay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkidayang mananday jay. Tilay bagbagam, Mike. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumag. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kayam mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, dinakbulaan. Ha? Saan ka napintas? Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tirupa, kamo ka saan ka napintas? Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanood na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Saka pa'y lagtilmon. Anya nga day nga style mo? diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho din, no? Una yan. Pangalaan tayo ngay nga ron, iti kanin tayo, no di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Ay, tas si ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga ita ka lang, di, no? Di magasak nga ron, iti istar, ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana ka ni bakit pileng. Tilay bagbagam, may. Ninanapiling ta day di istar. Nagawid ka, no di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tilay bagbagam. Saan napudno day ta bakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito'y rabaho ti dagak. Lab kalat ta bakay? Kun kunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nagtala ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay. Awan kaduak nga agbantay dito istor, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa Nabir House. Ha? Kan sana syudad dito'y. Iso asana kung di bado iti kasjay.
Sana bali, ata pagbagay na mo, balasang ka. Bagbagay na, ngam pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay ay amasikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti asawa na kagkursunada kang kwa na? Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na mila. Adda! Ngam limod! Ilim-limod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso pagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayad. Ha? Nakagtrabaho ba kay? Barang malpas mi titels, di palay ni nanay mang ita. Isa ron uminto man nga aramida, hindi bubidada. Nala, mapantangaro dan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka? Ay. Da kanu ka di katulong ni nanay mang ijay. Ay na. Pati katulong, pag-ibo na. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si Katarumbang ang tagibalay. Bantayan tinakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga minamahilig kay tinapintas. Insulto day tang araramidam kanya. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Ko ba'y ti maturaw? Masaduta ka bumangaon. Malamnina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan na ti mapan. Kinagbuy-buya ak pa'y ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan logkaw. Load kamot alone. Nagastos day ta load. Sumot ati libangak dito balay. Alodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, nga awan pangalak iti kwartak. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsaratan ka pa'y lang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema nanang. Anyat sangitam nga yan akaw. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan kan ng trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabahom? Kan saan akon nga agimon iti angin? Agbalbaliw akon lakay. Ahaw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mang sapuldan na iti sa baling ang trabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga? Busy ang agbuy-buyat tibay. Nagadok mabuya, bukseng, mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam ti manggid Total kay sumak kaya mau. Masikugak. Orek sikog aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramido diti balay. Peryaw. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakon kayat agtrabaho ken kampay ide awanen pakibiyangak ken kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko ket pariknaak. Bareng maamiris na ti bidot na ket dinan ulitan pay. Nagkuring arod dayjay nga strategic ket nagbalbaliwan ni Mila nga asawa. Nagtrabaho ak metlaeng ket sana nakasitisigod ti ugali na. Ket ita talon ta anak mi ken ni baket. Ket naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino.
mayat mati strategy bagayam dino. Kat naimbaga nagkorre day ta nga style mo, kat nagbalbalew. Siyempre, naamiris na, ano saan ka ngagtrabaho, so ti maparigat nga agtrabaho. Pagyaman acting ka pa nagsurat, pagayam dino. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dino. Dito'y darama tayo. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo anilo, saan napudpuno anagan. Dear manang biyanang, may papan kada kami nga upat, ti pagtarayan to istoryak. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ni Tata Jimo, saan dapudpuno anagan. Idi baro akpay, di nakayat ti ama ni ami para kan kuana. Kat kastamot iti inak, di nakayat ni ami para kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. Ada nga rodan bukod me a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel me iti ex ko. Kat jak pulos kanunungan dayta. Rogyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapan ta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasa yung Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuilat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kanta no makaluto akon balasan ka. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti siligyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makainana kayaw. Day of the asawam ita. Iso at pagina na umata. Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mo. Andada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo, aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga-asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig atis mo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaang no nakaturog da. Ta isunto ti iruwar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ti kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wen nga rod, saan tamitin a minor di edad tapno paritan da? Jak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabien nga mapay ita kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kita gayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natangkan ti ulo yung nga. Na. Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Ket ay ayatak nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbay ni ti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo tan ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan naman ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pala ang tibirukan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadkadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta jak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danong ti karuba kanya, nanang? Nagpastrek kay kano itilakay diti balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay.
Adda ngamin in-deliver na nga order ko iti online, anak ka. Ah? Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Ha? Nagpupukay kano iti holiday dito balay. Ha? Amulatan na ni Tata G mo day jay. Anyat aramidin nyo dito balay, iti may saldaw. Ay kwa, nagis-istorya kami laang ba't anak ka. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, matasinan yung day boyfriend niyaw. Hapay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kindi Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldalapusan mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Damot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbindot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. At damot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ha? Ipagbagana ka dadya kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Ala huston, di mo lagi pun tinapalabas anak ko. Kung yung bagbagana pa sa dutak ka na. Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dadya Tata Jimaw. Ala, pakawano mo ni Tatam Ajimo anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siya, sinupladaak idi ni aming anak na. Adumat laang timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Gawain, tadiyo kayat ni ami idi apara kanya. Kadi na magkayat ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kung tigasat ko idi ka ni amay. Linipat ka. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinaan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasim nakaulimak manen. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano ajak ungtang ka nagtangkin ti ulo na? So, kira ba bakit Una yan ti kasta pa nagsasaong. Inamday jay. Ngam kasla ubing nga ungtang. Bakit na makiboy-boy, friend? Ilagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat ti ko nana. At damot puso na nga agayat. Kababay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumot ti pano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim kita. Tila nanang teks jay. Bye-bye am kadilat na. Ay, inton ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Nagrebel day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay kwa. Ni kumpare. Nan, kadak man data silpon nyo. Apay nga sinigawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siya tinanggatang tidat yung nga silpon nyo. Kunak, tubayakat nga ni nanamin daman ng tekatiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dar aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day. Andan asawam. Anda mo din asawa ni Nilong anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Ngam maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masurunak no malagip ko day jay. Ay, ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Mangang kamay. Apay di kay mapamangan. Yak makapangan. Apay akas lang naliday kayo ngay. Hindi problema yaw.
Diyak makontak ni Tatam Ajimaw. May saldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin? Ay, yagyo man laday ta silpunay na. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw, isublim ta cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan nakdita. Nukasta, kinapture damot ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siya. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinaan, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Conforme di kan ada makindi kwartak ngay dulduling kao. So tara matin tang agtaray. Sigay, sikatin makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatan ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga rod nga agtaray ta. Intun bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga rod akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay, napanandangay. Diyakan mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Nagpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang umsi na kanya. Iday, armon na magayam ni nanang kao. Diya inamkit diya. Inuy-uyaw na kaidi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbaktan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pag naidanta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaan mo't nga agnain. Di ka madanagan. Tano bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapap, Jimaw. Wala. Kat ikarigatak trabaho. Tapno ada pagbiag ta. Ag tinulong ta, Jimaw. Tanapigsata pa imot nga agtrabaho. Ag tinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kan ti ama ni amay nilo. Kung kanong raw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan ti linaon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtaray kong kunada? Alam, pay amon ti ibagat itao. Aglabas tumatla day ta. Palubusan yung amin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumatla ang ti taong agsao-sao. Ha? Diyan nga raw kaya? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si kang arod ay ayat itabakan. Apay nga rod sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwa sa nakasta? Diyan lang amin malipatan ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo anagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mo. Palabsam latan. Maditi agimulmula iti sakit tinakam. Ay. Ited mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuten. Isu apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadaning ti panagabrod ta bakit? Wen nga rod dyan Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Wan nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Bareng ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sabay lako nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya?
Gawin nga ron. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga maasikaso? Ada kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Di nagpakadanagan dito. Tanda ni Nanam Aminda mga sasikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagay yung arod kanina namin da. Tadakkel te panagyaman ko. Gapo iti panangasasikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko, anak ka. Ay, tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Ewan na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga arod tatang, agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni tatang? Ay, ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikasukan niya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikasugon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumit. Agmay sakamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo mang tulong kumakan ni tatang ija Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kamsat mo. Awan katulungan mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Wadi mo. Ay. Naarbisan ak ngamin idi kalman. Naging bagak tumot lang. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinola. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman ak di mo. Nanang, kumusta ka ngay? Ay agyaman ak taimay ka anak ko. Kastoy aguri-gura. Ngumaging bagak matlaang. Nagpakadahak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Ada umaw-awag. Ni mo amay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang araw. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na mati inana. Ay, kasaya. Pakaitid yung mga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukosta? Maawat mo ni Nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak Mau, amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akaya ko nga ibagadato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingpot ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Ha? Agpariso? O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akaya ko ita pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayaat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga sasikaso kanita tangko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar diyan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw. Akatako na ikaw. Aging kat mauding nga angas ka. Kasta akmata. Kat nakaragragsaka. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamatan akagura ti anak ka? Aywan, Minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, ada impawit ni amay apaghani munta.
Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron. Daghani munta. Nagkasar nga rod dananang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagpinnatagdadwa. Saan da nagapapa, no agapadaman, pinnasugnod laeng. Ngam, maurnos damitla dagos ti bagbagida. At dapay lay abroad da ami kantasawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, ti pagayam mo, Nilo. Wen pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan metla dagiti ubeng ta adda karbengan na nga agayat, ken paayat. Ore asino, ta amin tayo nga road, ada puso tayo, makarik na iti ayat. Ket kasapulan siguro met adag iti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Ket maragsakan nakmet para kadakwada. Kastamutan kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Ket nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo.